V Bašskom Petrovci vyrástlo zo zdrojov Slovenskej rozvojovej pomoci podnikateľské inovačné centrum. Inovačné centrá sú pracoviská, ktorých aktivity smerujú k zrýchľovaniu inovačného procesu a k výchove nových podnikateľov zakladujúcich inovačné firmy. Spravidla záujemcom sa prenajímajú priestory a na ten spôsob poskytujú materiálnu pomoc začínajúcim podnikateľom a slúžia ako inkubátory pre malé a stredné podniky, čím znižujú nevyhnutné náklady na začatie podnikania. Podnikateľské inovačné centrá sú nezávislé právnické osoby, teda majú potrebu počiatočného kapitálu a fungujú na komerčnej báze. Obec Bašský Petrovec v spolupráci s regionálnou rozvojovou agentúrou Prievidza a Združením pre rozvoj regiónu Horná Nitra zahájila realizáciu projektu Podnikateľské a inovačné centrum ako úspešný nástroj rozvoja podnikania. Naša obec poskytla pre projekt priestory bývalého remeselníckeho domu s plochou 280 m². Cieľ uvedeného projektu je podporiť rozvoj nových podnikov, prispieť k ekonomickému rozvoju obce, zvýšiť zamestnanosť a tým skvalitniť podmienky pre život všetkých jej obyvateľov. Konkrétnym a pozoruhodným výsledkom projektu je vybudovanie podnikateľského inkubátora, miesta pre budúcich podnikateľov a živnostníkov. Miesto tohto podnikateľského centra je zrekonštruovaná a moderne vybavená budova Domu remeselníkov v Bašskom Petrovci, ktorú slávnostne otvorili v nedeľu 4. októbra za prítomnosti ako domácich, tak i zahraničných vzácnych hostí. Keďže kontraktor projektu je Združenie pre rozvoj regiónu Horná Nitra, našu obec navštívil riaditeľ tohto združenia Jozef Takáč a riaditeľ podnikateľského inovačného centra z Prievidze František Vrták. Podnikateľské a inovačné centrum v Bašskom Petrovci, ktoré vzniklo za podpory slovenskej rozvojovej pomoci, je väčšie, ako sa pôvodne plánovalo. Potvrdil to Jozef Takáč zo Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra, ktoré projekt pre slovenskú stranu zrealizovalo. Ako vysvetlil, projekt sa stretol so záujmom u miestnych obyvateľov a podarilo sa im na jeho rozšírenie získať 17 000 eur zo zdrojov srbskej vlády. Pôvodne malo byť centrum na prízemí bývalého remeselníckeho domu a po získaní týchto ďalších prostriedkov sa uskutočnila aj rekonštrukcia podkrovia. Nedeľnejšie predpoludnie bolo venované slávnostnému otváraniu podnikateľského inovačného centra. Pozdravné slová patrili predsedovi Bašsko-Petrovskej obce Vladimírovi Turanovi, ktorý sprítomnil prioritný zámer tohto projektu. Podstata tohto projektu sa predsa dá kratšie povedať. Je to jednoducho povedané rozvoj obce. Je toto projekt, ktorý má za cieľ rozvíjať a zabezpečiť čo prajnejšie podmienky pre podnikateľstvo, začiatočníkov v podnikaní, otváranie nových malých a stredných podnikov, vzrast počtu zamestnaných, lokálny ekonomický rozvoj a zlepšenie kvality života našej obce. Je to šanca pre tých smelých, realizovaním ideí a túžob realizovať svoju podnikateľskú iniciatívu a ukázať ostatným, že za pomoci lokálnej samosprávy môžu uplatniť seba a tým pomôcť svojmu prostrediu. Dnes a tu, keď sa pozeráme na túto vynovenú budovu do nepoznania, pred bývalým remeselníckym domom, verím, že všetci chápeme podstatu tohto projektu. Naše, môžem povedať, obecné dejiny nám jasne hovoria o remeselníkoch ako hybnej sile v rozvoji obce. Poučení minulosťou chceme pokračovať do budúca. Kráčať tak, ako si to vyžaduje doba, v ktorej žijeme. A preto sme dnes hrdí na túto budovu. Vyzývam všetkých, aby smelo kročili k celkovej realizácii nášho cieľu. A to je vytváranie nových podnikov, ktoré po ukončení projektu budú stáť na vlastných a pevných nohách. Preto všetkým nám prajem veľa zdaru v ďalšej práci. Poštovaní gosti, poštovaní prísutní, dozvolite mi da posebno pozdravím ambasádora Slovačke republike u Srbiji, njegovu ekscelenciju Igora Furdíka, državnog sekretara Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Dejana Jovanovića, državnog sekretara Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Duška Radakovića, državnog sekretara Ministarstva infrastrukture Rajka Perića, državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Jana Saba,
biskupa Slovačke evangeličke AV crkve Samuela Vrbovskog, savjetnika pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Vesnu Tucakov-Piperski, naše partnere iz Slovačke republike, pre svega direktora Udruženja za razvoj Gornja Nitra Jozefa Takača, direktora poslovnog i inovativnog centra iz Prijevidze Františeka Vrtaka i preduzetnika Slobodana Draškovića, projekt menadžera poslovno-inovativnog centra Janu Radaković, direktora Zavoda za urbanizam Vojvodine Vladimira Zelenovića, direktoricu Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Milicu Vračarić, predstavnike Fakulteta tehničkih nauka, predsjednika Skupštine opštine Bački Petrovac Miroslava Pucovskog, odbornike Skupštine opštine, članove opštinskog veća, direktore javnih preduzeća i ustanova, predstavnike mesnih zajednica, predsjednika Matice Slovačke u Jugoslaviji Katarinu Meljegovu Melihovu, članove Udruženja zanatlija opštine Bački Petrovac, direktore preduzeća iz naše opštine, korisnike start-up kredita i zaposlene u opštinskoj upravi, kao i sve vas koji ste radili na realizaciji projekta i rekonstrukciji zanatskog doma. V mene podnikateľského inovačného centra z Prievidze slova sa ujal riaditeľ František Vrták. Vážené dámy, vážení páni, vážení občania Bačského Petrovca. Takto pred rokom sme dostali ťažkú úlohu vybudovať podnikateľský inovačný inkubátor v Bačskom Petrovci podľa nášho vzoru. Hneď úvodom som chcel povedať, že podnikateľské inovačné centrum má veľmi dôležitú úlohu na pomoc rozvoju regiónu formou malého stredného podnikania. V tomto podnikateľskom centre by mali nájsť všetky možné informácie o tom, ako začať podnikať a začať podnikať. To bude veľký úspech. Podnikateľské centrum bude slúžiť občanom Bačského Petrovca, ale aj širokom okoliu a dokonca aj občanom Nového Sadu. Naše ministerstvo poskytlo finančné prostriedky, my sme poskytli know-how. A teraz sa tešíme, že podnikateľské inovačné centrum slávnostne otvoríme a bude fungovať tak, ako funguje v Prievidzi. Povzbudivý prejav mal riaditeľ podnikateľského inovačného centra v Petrovci Radomír Zoltović. Poštovani gosti, poštovani prijatelji, sa puno emocija stojim danas ispred ove zgrade koja je još 1895. godine kupljena za potrebe tadašnjih zanatlija. Već tada su zanatlije znale da moraju da se okupe, da uče i da nose razvoj svoje sredine. Iz tog razloga mi danas zajedno sa svim mojim gostima koji su došli da obeleže ovaj svečani trenutak preuzimamo obavezu da u jednom novom vremenu stvaramo nove zanatlije, zanatlije novog doba, da savjetujemo i svoju decu da kreću putem samostalnog bavljenja poslom, da u svemu tome moraju ceo život da se edukuju, nekada i da menjaju svoj posao, ali jednostavno živeti i raditi se mora, što kažu, ceo život. Meni je drago što su svi koji smo pozvali danas ovde naši već dugogodišnji prijatelji i što ništa nije slučajno. Zadnjih 5 godina u opštini Bački Petrovac pokušavamo upravo da pokrenemo sve ono što je dobrih 15 godina zamiralo. Trenutak u kome otvaramo ovaj poslovno-inovativni centar takođe je jedan trenutak svetske ekonomske krize, ali jednostavno ne može se čekati da nešto prođe i da dođu bolja vremena. Kao mala opština sa 15.000 stanovnika, Bački Petrovac je ovih 5 godina snažno uvek koračao za korak ispred drugih, ne uvek među prvima, ali da budemo tu negde među prvima. I zbog toga naši današnji razgovori koje smo imali sa našim dragim prijateljima iz Prijevidze, kojima se još jednom zahvaljujem na ovom projektu
koji su nam podarili da ga nosimo i u Petrovcu, i u Vojvodini i Srbiji. Zahvaljujem se dobrim izvođačima radova koji su nam omogućili da ovaj projekat brzo realizujemo i svima onima koji su nam pomogli da stvarno ovaj projekat završimo u pravo vreme. Kažem u pravo vreme jer sve ovo što smo radili u poslednjih 5 godina u opštini Bački Petrovac dolazi ovih godina na realizaciju. Neposredno posle otvaranja ovog inovativnog centra za nekih 20 dana mi ćemo potpisati ugovor o sprovođenju jednog trogodišnjeg projekta koji sprovode Ujedinjene nacije, a vezan je takođe za zapošljavanje mladih i za osposobljavanje mladih za bavljenje biznisom. Takođe sam dužan da prenesem i pozdrave Rudija Meršaka iz Instituta za upravu Republike Slovenije koji se javio i rekao da vas pozdravim i da kažem da je i Republika Slovenija na dobrom putu da ovakve projekte realizuje u Vojvodini i Srbiji i da je jedan od tih projekata namenjen i za opštinu Bački Petrovac. Jednostavno imamo jako puno prijatelja koje smo stvorili ovih zadnjih godina, zbog toga smo vas i pozvali danas posebno, ne u okviru dana opštine, već danas da istaknemo da je ovo za Bački Petrovac vrlo bitan dan ukoliko budemo znali nakon ovog dana da budemo i dalje vredni, onako kako su bili vredni naši očevi, naši dedovi i oni koji su došli na ove prostore. Hvala vam svima, imat ćemo prilike još i unutra zajedno sa osnivačima, jer osnivači ovog poslovnog inovativnog centra, osim opštine Bački Petrovac, su mesna zajednica kojoj se takođe zahvaljujem, zatim Akademija ženskog preduzetništva, Vojvođanski investicioni fond, izvinjavam se u ime direktora koji je na službenom putu van zemlje i nije danas sa nama i kažem imat ćemo priliku da i u neformalnom razgovoru se obrate ostali osnivači svima vama. Hvala vam. Pokračovanie početným prítomným sa prihovorili štátny tajomník Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu Duško Radaković a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho excelencia Igor Furdík. Iskoristio bih priliku da vas pozdravim u ime Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i u ime gospodina ministra Markovića. Meni je posebna čast i zadovoljstvo stoga što sam danas ovde, stoga što smo mi kao ministarstvo imali priliku da pomognemo ovom projektu. Siguran sam da će susedne opštine, neke druge opštine se povoditi primjerom Bačkog Petrovca i na ovaj način rešavati probleme preduzetništva, probleme malih i srednjih preduzeća, a siguran sam da je ovo dobar način da se reši problem nezaposlenosti, a u vezi prosperiteta kako Bačkog Petrovca, tako i šire okoline. Meni je, kao što sam rekao, čast i zadovoljstvo toga što sam danas ovde i mogu samo da kažem da ćemo kao ministarstvo i dalje pomagati opštinu Bački Petrovac da budu uspešni kao i do sada. Hvala. Dobrý deň, všetko nám praje, aj počasie. Dom je postavený, zatiaľ prázdny. Dvere sú otvorené. Čakajú ľudí, ktorí v tomto dome budú robiť to, na čo bol určený, na čo bol postavený. Že tento dom bude novým a ďalším impulzom, ak sa to hovorí inkubátorom, ale dneska už nie inkubátorom, lebo inkubátor je pre tých, ktorí vôbec nič nemôžu, ale že bude miestom a domom pre tých, ktorí už niečo môžu a možno nevedia ako ďalej. Ja by som chcel pri tejto príležitosti možno vyzdvihnúť dve veci a tým som možno už aj čiastočne otravný, ale nemôžem si to odpustiť. To je niečo, čo sa volá solidarita, a niečo, čo sa volá spoločne. Ja si myslím, že ani toto, pred čím dneska stojíme, tento dom, inkubátor, by nebolo tým a nestalo by takto, keby neboli tieto dve kľúčne alebo kľúčové slova a hlavne ich obsah. Ja by som prosil všetkých, aby si to dobre zapamätali, aby takto v svojich aktivitách spoločenských, verejných, možno aj súkromných, postupovali voči iným solidárne a všetci spoločne. Želám tomuto domu, aby bol stále plný, úspešný, aby bol tou prvou bunkou, tou prvým svetlom, ktorý pomáha vám tu v obci,
rozširovať to, čo ste už začali, vy nie ste na nule, aby sme si rozumeli. A my to vôbec ani tak nechápeme, keď sme pomáhali spolufinancovať, skladajúca, ja to vždycky hovorím, z daní slovenských občanov, aj na tento náš príspevok k zdaru a úspechu tohto vášho prostredia, tejto vašej obce, vašich ľudí, všetkých, ktorí v občine Bátsky Petrovec žijú, a možno aj širšie. Záverečné slová patrili Dejanovi Jovanovičovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva ekonomiky a regionálneho rozvoja. Veliko mi je zadovoljstvo naravno da danas otvaramo jedan objekat koji ima svoju tradiciju. On ima tradiciju zanatstva, a ja sam siguran da će u ovom poslovno-inovacionom centru mnoga mala preduzeća započeti svoj životni vek i jednog trenutka postati srednja, možda i velika preduzeća, da će zapošljavati meštane Bačkog Petrovca, da će zapošljavati meštane okoline. Ministarstvo ekonomije je već prošle godine započelo institucionalnu saradnju na nacionalnom nivou sa institucijama Slovačke i nama su dragoceni primjeri i iskustva koje možemo u Slovačkoj da pronađemo. Mi imamo potpisan jedan memorandum o saradnji sa Slovačkom nacionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća. Takođe postoji fond Bratislava Beograd koji finansira već godinama projekte u Srbiji i ja sam siguran da ćemo i na institucionalnom nivou i na nivou konkretnih projekata produbljavati saradnju sa Slovačkom. Takođe smo danas sa ambasadorom razgovarali o tome da još više ovakvih projekata bude u Srbiji, kako bismo podsticali razvoj preduzetništva, kako bismo omogućili otvaranje novih radnih mesta i ja želim da u ime svih se zahvalim i u ime Ministarstva ekonomije Slovačkoj na pomoći u ovom konkretnom projektu i da ih pozovem da nam pomažu i nadalje, a ja sam siguran da neka iskustva koja Srbija ima u pojedinim segmentima mogu i da doprinesu nekim slovačkim idejama. Ono što želim da kažem, a dobro je za Bački Petrovac i za ceo Južnobački okrug, a malo, rekao bih, onako konkurentski ne tako dobro je za Srbiju, velika je koncentracija broja malih i srednjih preduzeća u svega 2 okruga u Srbiji. Beograd i Južnobački okrug imaju ukupno 40% ukupnog broja svih preduzeća u Srbiji i mi trebamo da radimo na tome da podstičemo i nadalje razvoj Južnobačkog okruga i Beograda, ali da pomognemo i svim drugim okruzima i u Vojvodini i u Srbiji da se još uspešnije razvijaju. U tom smislu tu smo da sarađujemo i da zajedno ostvarujemo ciljeve. Hvala vam i želim uspešan rad ovom poslovno-inovacionom centru u Bačkom Petrovcu. Po príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnému činu, k strihaniu červenej stužky, ktorú prestrihli veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Igor Furdík a Dejan Jovanovič, štátny tajomník Ministerstva ekonomiky a regionálneho rozvoja. Zo zdrojov Slovenskej rozvojovej pomoci na rekonštrukciu sa vyčlenilo vyše 91 000 eur. Celkovo projekt získal podporu cez 199 000 eur zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Podnikateľské a inovačné centrum by malo podporiť rozvoj ekonomiky obce, lebo podnikateľom poskytuje šancu realizovať svoju podnikateľskú iniciatívu a ukázať ostatným, že za podpory lokálnej samosprávy môžu uplatniť seba a tým pomôcť svojmu prostrediu. Vedenie centra slovenskí partneri zaškolia a tí nasledovne budú vedomosti odozdávať zamestnancom centra a miestnym obyvateľom, ktorí prejavia záujem podnikať. Miestni obyvateľia, najmä ženy, majú veľký záujem o podnikanie a vylepšenie celkovej ekonomickej situácie.